Adek, adek mau kemana? Mau ke Jogja. Halo Ngapain? Ibu. Mau lihat dong. Halo guys. Oke, lihat kereta. Kereta apa? Nggak tahu. Kereta api. Ke Jogja. Kita mau ke Jogja. Mau ngapain? Beli bembok sama main ke Temzon. Iya. Dadah. Bye. Dadah. Kita nggak usah lama-lama. Kita lama ya guys. Nggak usah lama-lama. Udah gitu bang.